Kajing pule banengkong, kajing pule nakakitab banengkong jong Samuel. Kala jia bahagi tu gisngi ki Israel kila lej elek thma Persya ya ki Filistia. Kila share dara ha Ebenezer, bat ki Filistia kila share dara ha Apek. Ki Filistia kila yang riang Persya ki Israel. Berapa thma kala shitik ki Israel kila syak job ha ki Filistia. Kibala penyap kumbasaw hajar ngut kirang ba hakamudan thma. Haba kisipai kilawan pai syaka jaka syedara. Kitemen kisan ki Israel kilaong. Balai uterai ulapan hekrat yang imenta. Kasngi hakmat ki Filistia. Tongin wan raksyane ya kasenduk katutang uterai nasilo. Baunduk wan hapaden jongi. Bat un pelaj yangi nakabor. Kinong syon jongi. Kumta lapak ki beriu syashilo. Bat kilawan rak nang ta ya kasenduk katutang uterai ki pai. Ubasyong ket halor ki kerubim. Bat ki arnut ki khonu eli. Uhopni bat upinahas. Kila don hang ta bat kasenduk katutang ubelai. Tang syupoy kasenduk katutang uterai hakacaka syedara. Barok ki Israel. Kila yarisa jam. Hadok baka kendau kala sawa. Haba ki Filistia. Kila yok sengawi kajing sawa kata kajing risa. Kila yaong. Kamut ayu kani kajing risa kabajam hakajaka syedara jong ki Hebru. Bat anda kitip bak senduk uterai kalawan syakajaka syedara. Ki Filistia kila syapting namar kila yaong. Ublai ulawan syakajaka syedara. Nangta kila ong. Ador lanot yangi. Namar kum kani kampat jujia menno. Ador lanot yangi. Uai ubala ban pelak yangi nakabor jong kane. Ki belai ki bakhalan bor. Kine ki dai ki belai. Ki bala sempat ya kinong Egypt. Daga kalam harukom hari kenja. Tolong ki baslor. Bat penjawa lade kum kirang ba. Pi ki Filistia. Yo pi kelalong ki merau haki Hebru. Kumba ki lalong hapi. Penjawa lade kum kirang ba bat yale. Kumta ki Filistia ki yale. Bat ki Israel kila syakjob. Bat kila heryap. Manla ubriu syalayeng. Bat ladon kajing penyap. Kebajor. Namar hadok laip hajar ngut. Kisipai kejat jeng ki Israel. Kila kalon. Bat kasinduk ubelai. Kila syak kani. Bat ki arngut ki khonu eli. Uhopni. Bat upinahas. Kila syak penyap. Keketin jong ubelai. Kajing puli naga gospel katkum Markus. Ubapang niang lengkut ulawan sya ujisu bat. Da kabadem kok siu ula kerpat jingrap na uong. Ladami mon mela ban penko yanga. Ujisu pat ula sengo sen ula keneri la kakti. Bat ula keta bat ula ong ha Ngamon tokhoi no. Mar kumta unyang lengkut ula jak na Balapan ko te ula bidong teng Bat ula pa no si sendon uong. Pej wat ya tok beriu. Henry lej bak pen ya lade ha ulang do. Bat tu terwa ya kajing aingo. Na kabanta kajing pen ko ya pi. Kaba Moses ulah hukum. Bahkan long kasaki hakmat ku beriu. Henry utau beriu ulah lej bat ulah sedang penban. Ban ya tok baik ba syapang kata. Bat ban penpreng ya kane ke kubor. Hadok ba ujisu la syok ban naik rung. Syapok senong ha ke bapau. Henry ulasa haki jaka kenjak penban ki beriu kilawan syau na keleng saudong ke gospel jong uterai.